Inilah rekaman detik-detik roket Rusia menghabisi markas pasukan Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 16 Mei 2023. Serangan disemburkan dari peluncur roket berganda BM-21 Grad. Para pasukan tampak mempersiapkan serangan dengan roket-roket yang dimasukkan ke dalam BM-21 Grad. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri roket dari Brigade Kalmius Rusia terus menghancurkan posisi pasukan Ukraina di arah Avdiivka. Rentetan serangan tampak meluncur ke arah target, namun total kerugian dan pasukan Ukraina yang dieliminir tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов, 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Всего поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Бабаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.